ukurikira n'uwahe uriya n'uwahe ni amatike nini ni nuze ni Kesa ni Kesa Shuhamo Chris jongera hombi burya se hari imbere byombi Ramo washigere arayirishye garide Kamai Yarayo Sembura uguri hamwe utogo turi hamwe uri hamwe arbitre aragahari igarukire Chris garuka Fatahas. Niwongere gusohoka. Tuza hamwe yakutse. Musohoke na gato. Hello? Hey. Hello? Hey! Naba minota turasaka 0. Nacho Chris. Bravo tipa aturuka muri ikipe uyu nguyu Nice. kubahiriza amategeko. Ngire ntagende hari fata cyane. Ntagende ntujye hasi. Injira.
byabe nibwo amateka yawe ari kugenda yibagirana. CEI imp yatugukorera documentaire cyangwa se ibyegeranyo kuri ibi bikurikira. Dukora documentaire cyangwa se icyegeranyo ku buzima bwawe, tubwire ibyo waciyemo kuva ukivuka kugeza ubu ngubu. CEI imp yatugukorera icyegeranyo cyiza cyane kigaruka ku mateka yawe cyangwa se y'umuryango wawe. Ku bantu bashakanye cyangwa se abagikundana, namwe CEI imp ntiyabibagiwe, nimutugane muduhe inkuru y'urugendo rwanyu. CEI imp bakorera icyegeranyo cy'ibihe byose mwanyuzemo, maze mubike inkuru y'amateka yanyu, bityo abazabakomokaho yaba abana banyu, abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure bajye bahora babigiraho iby'urwo rukundo rwanyu. Hano mufite amakipe cyangwa se amakerebe atandukanye, tubakorera icyegeranyo kivuga ku mateka yanyu, ibigwi byanyu n'ubuhangange mwagize mu bihe byahahise. CEI Empire ikorera mu bice byose bigize u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ku bindi bisobanuro duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp nimero 078 62 84 752 cyangwa se 078 188 643. In the Corporation Excellence Integrity Empire, the customer is our king. Mutugane tubafashe. Murakaza neza muri CEI Empire. Muri CEI Empire Shop tugukorera logo z'ubwoko bwose, ibirangantego by'amashuri, ibirangantego bya kampani zitandukanye, zaba iza leta cyangwa se abikorera ku giti cyabo. Tugakorera kandi certificate, amakarita y'abakozi. Tugakorera kandi badge z'ubwoko bwose mu byiciro bitandukanye. Wakora kuri service, kuri protocole, uri umunyamakuru se, uri umusekirite, uri umutoza se, ariko ukaba na badge ugira, CEI Empire byose yabikemuye. Si ibyo gusa kandi muri CEI Empire twandika ku myenda amazina yawe n'ibindi byose wifuza kwandikishaho. Wandika ku myenda itandukanye, ingofero, uniform, ibikoresho byo mu rugo, amasahani, amatasi n'ibindi. Muri CEI Empire twambika ibigo bitandukanye, amakrebe ya karate, yaba abana ndetse n'abakuru, tubadodera imyenda ya karate izwi nka kimono. Tubakorera kandi t-shirt, imikandara n'ibindi bigendana na siporo. Muri CEI Empire kandi tugukorera udukote twiza tudoze mu bitenge bimwe byiza bituruka i Burayi. Bityo nk'umuryango cyangwa se couple zikundana, mbifurije kwambara utu dukote tugezweho. Mu bijyanye na media rero, CEI Empire yaje ari igisubizo, kuko tugutunganyiriza amafoto n'amashusho mu birori bitandukanye. Tugukorera amafoto meza cyane yo gupostinga, haba muri anniversary, graduation, ubukwe ndetse n'ibindi. Waba wifuza ubwiza nka flyers, CEI irahari kugira ngo igufashe gukora ibintu bisa neza cyane. CEI Empire ikorera mu bice byose bigize u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ku bindi bisobanuro duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp nimero 078 62 84 752 cyangwa se 078 188 643. In the Corporation Excellence Integrity Empire, the customer is our king. Mutugane tubafashe.